nonton Brakatak. Kalau po subscribe, like, comment, and share. Mang. Bukan setting ah. Ayo. Mana mang kencengnya mang? Kala doh, yo. Doh. Kakak dari tuh lah doh, nu tadi di dinya we geus, tadinya geus. Oh, tong badunya. Ngadeng heula, ngadeng. Etepkeun heula. Heeh. Kalem we. Saat itu sok burukeun. Oh, dia rek hujan lagi kuna naon. Mending mah diburukeun. Dong, turun heula. Kenteng na kieu. Geus ah. Emang capek ah. Geus ah. Hubungan saya tama. Kieu heula, kieu. Oh, tangga anggeus sisi cendaw. Aing ngaromong wae ah. Ais buru ah. Ais turun. Buru. Kade launan. Ais. Uncap. Ada biong, sekait turun deh, masih. Capek urang ah dititahan wae ah. Gunungan ya. Dititahan wae ngomong Masih. Ganti-ganti mau jauh orang aja. Pepe jahala ka bos dapur lah. Capek eng mah gawe wae. Sakodong oke deh turun deh. Ampun, ganti-ganti mau penang ngobrol. Gak mana minta uang makan, laporan. Capek eng mah da gawe teh. Tadi gawe terus bang minum ya karena naon ge. Gila. Udah, segar euy. Capek aing mah gawe teh da. Aduh. Ese geuningan duit teh. Tiis nih ya angin. Set. Masih ya. Wei, cak, kayak sembarangan wae yo. Wei, aduh banget euy. Banget. Benang banget kurang yo. Ampura ada. Hari sugan teh aing kedebong aing mah. Wae dikihan. Kade mang kade. Mang kade. Kenaon sih ada? Ah, Kenaon? Wing mamang. Hah? Keur kieu keur nyusutan banget. Pasel bau pesing. Oh gitu. Bau pesing ucing. Kurang capek, Mang. Tapi kenaon? Sukan mah urang moal gawe heula, Mang. Capek. Istirahat heula. Dia Mang diuk dah, Mang diuk dia. Mang reka mana, Mang? Hah? Reka mana? Kuring ka dieu teh arek pinjam duit, Dok. Pinjam duit. Heeh. Ka saha? Ka dieu. Ka urang. Heeh. Emang kaca adoy sih. Boro-boro duit teu tah urang ieu pagawean can anggeus. Duit di mana urang? Ya tuh pinjam duit 10.000 mah. Set Mang tuh pagawean can dibayar tah. Can dibayar. Oh, terus kumaha sih? Yang geus makin balik amang balik tah. Urang. Teu boga duit. Kurma aing mah dikiihan ongko rek hinjup duit ongko. Geus balik. Corona mah aing ka dieu aing sugan teh boga duit, Dok. Balik ah. Kurma aing keur sedih, mah hinjem duit. Balik. Bus, buru balik. Bang, dari mana, Bang? Habis ketemu si Ondo. Ngapain? Biasa nginjem duit udah bere. Dia kan tuyul, Bang. Masa nggak punya uang ah? Yang ngomong nama si Ondo mah can digajian ku bos. Dah gawena berat mayarana teu balik. Ya gitu orang arek nginjem duit ke da teu dibere. Iya, jadi nggak mau kerja lagi besok karena bosnya ngasih kerjaan berat. Udah, Bang ah. Emang belagu itu masih tuyul. Aku mau kagen dulu, Bang. Ikut nggak, Bang? Bang! Ikut! Ngelamun mikirin si tuyul di sana. Tuyul teh si Ondo. Iya, dia mah kerja, tapi ngeluh mulu, Wak.
Katanya bosnya galak, pelit. Memang parah itu bosnya mah. Udah pelit, galak lagi. Hati-hati bawa motornya. Iya, Bejakeun ku aing kasih bos. Bos aing jago goreng. Hati-hati di jalan nah. bawa ah. Ya, bro. Gimana itu proyek kita yang di stoknya? Ya. Eksekutif Toko papan atas galanya. Bos, bos, bos. Bos. Ayo nu goreng bos. Tidak bos koret. Tidak bos sekisa batur. Tidak bos goreng patut. Kemakan bos ku aing ya. Ayo naon dar, konan sia ngomong gitu iya lah. Oh, sugan teh iya bos. Sana mau goreng aing, dar. Hah? Konan lain bawa ku sia ka dieu. Ayo nak bawa ka dieu. Siap bos. Tanggur dah. Siap. Aing bawa. Woi, ngapain kau ngalangin jalanku? Saya mau goreng bos aing. Goreng apa? Goreng pisang. Lalu sia. Aing codor, preman, kepala jarum suntik. Aing ngadenge sia ngomongkeun bos aing. Bos kau emang siapa? Bos Dabul. Bos aing mah bager. Oh, bos Dabul. Bosnya si Ondo. Emang pelit kita orangnya mah. Run. Bener ku aing sia. Ampun bang, gak pengen ngomong bang. Udah bawa motor, Aku saung. cuma nyampein saung. Wah, Udah bawa. gara-gara si Ondo ini mah tuyul bikin susah aja hidupnya. Udah bawa. Setan, aing ketinggalan. Bos, ini orangnya bos. Kasih udah kayak maling aku bang, gak aku bang. Ini orangnya bos. Nah bos, dari mana bos? Tabunan Anak kah? aku bos. Ini anak buah si bos ini salah. Bukan aku bos, si tuyul di sana. Tuyul siapa tuyul? Dah. Si Ondo. Cari dong, cari. Iya siap bos. Terus aku gimana bos? Ini tungguan si tuyul aja kali. Di tangan anak. Gara-gara si tuyul ini mah bikin susah aku aja terus itu kalau ketemu. Awas aja kalau ketemu. Oh. Ini mana aja dia? Ngapain kau bang kesini? Biasa minjem duit ke bos. Puasa lah ya pinjam ke duit ke bosnya. Iya, siapa mau minjem duit di sini mah? Ini mah gara-gara si tuyul aku bisa di sini bang. Alah, ulah tak pura-pura. Ayo si bos tuh. Ada di sana manjat kelapa. Oh, ada. Ada manjat kelapa di sana. Ada kan bu? Mana bang? Enggak mana? Cari kabut. Ayo siap. Ayo
Bukan cair lain bos. Masalah pinjam duit ya tadi. Cair pinjam duit bos. Tadi aing ngomong aing pinjam duit. Ya, hayang pinjam duit mah ada hayang 50.000 ya ya. Bang, Udah, diam. bang. Mau kemana bang? Udah diam. Bos, itu si Tuyul tuh, Tuyul. Turun. Hei. Tuyul. Mampus kau Tuyul, bikin susah. Enak nih bos. Bukan ini. Bos, enak nih ya. Ya, saya ngomongkan aing lain. Ngomong ke naon? Ngomong goreng aing lain, ha? Ye, ente bos, ente. Saya goreng aing lain. Kaliwat. Goreng aing lain, Cak. Ente bos ya. Jadi kia. Sok, ngariung di dia ngariung. Jadi cenah maneh ya. Ganti bos dah. Ya, ya, cenah maneh goreng aing. Hah? Ngagoreng hah? Ngagoreng cek saha bos? Tai ngomong. Kenong. Kira aing ngagoreng si bos. Kan kau yang bilang kalau si bos Dabul itu jelek, pelit, galak lagi. Mampus ya. Antum ngomong gitu aing mah gitu. Ini bos, ini bos. Ini bos. Ih. Waalaikumsalam. Bosnya. Bos gitu ya, awal mulana. Jadi, aya anu ngogoreng saya aja Pak Haji. Si Gondrong nyawa si ieu ya. Om tuh, cuma cerita awalnya Om tuh sampai garis salah teh. Jadi kieu Pak Haji, tadi berang nya, we keur digawe. Terus istirahat tadi nu si papangge. Nah, datang ieu tah. Tuh kieu berkiih, mahan mah dikihan wing. Heuh ah. Ing angkrop di kebon. Arek pinjam duit saon dong. Ngomongna tukar duit. Eta teh manehna teh digawe teh dibayar bosna. Itu ngomongna. Lain teh dibayar papangge nya. Ya bebejana kieu, wing rek istirahat heula. Tah, wing can dibayar. Amang rek nginjem duit kurang mal dibere, da can dibayar ku si bos gitu. Salah Jadi omongan Mang Omdo, Mang Bolot, ku Mang Bolot dilelewihi Kak si Gondrong mun kitu nya. Iya yang biang kerong aja, ayo kebukan. Tahan. Mang mama hadir mah. Mang. Pindah. Pindah. Salah. Aduh, Mang. Dia, Mang. Mang. Amang hirup teh lamun nanaon ge sok entong ditambah-tambahkeun. Ya, angot omongan mah. Eta mah nak cilaka, Mang. Omongan teh leuwih tajam daripada pedang. Mandi teh, Mang. Kasih tuh kan gara-gara omongan Amang kos kieu. Ayeuna jadi kaributan kan. Jadi digebatkan 2 kali. Iya tak? Pada puasa kali digebatkan 2 kali untuk mentai. Ceramahan lah. Bang gepeng doang Ya, titik. Mang. Omongan anu ditambah-tambah teh mantak cilaka, Mang. Mantak cilaka. Cilaka dunia akhirat. Iya Mang ya. Amang di dunia cilaka bakal anu nulungan. Bari jeung ieu keseret ge lamun Amang nempo Amang cilaka teh pasti tulungan nya. Bener teu? Benar. Anu kurang mah cilaka di akhirat, Mang. Mau anu nulungan. Ya, ayo ngomong geus balik we lah nya. Balik. Nggak ngopi dulu bos. Tak besok lagi sini. Guys, ngopi lah. Sia kali omongan tadi jaga. Tuyul Ya, gara-gara bos. kawin. Oh, karena lu Jaga takare. kakak ipar lu, gak balik lu. Sana lu kan nggak ikut. Ah, sia Gondrong jadi lancuk ipar teh ngadu dombakeun wae ah. Kau kok yang ngomong. Mana sih? Tadi ya. Ayo nanti ya, emang berat kan dia? Hah? Pinjam duit. Jadi Erik balik ke mana? Ayo na Mang Bolot. Buset. Pinjam duit. Ngomong naon? Pinjam duit budak. Ya, guys, ayo mah balik ke isukan ke dede nya.
Ay boga buat teh budak, ay pinjam duit kalah balik. Ayah tamu, ayah tamu. Tamu. Ayah tamu, ayah. Kai kadinya, ay pinjam duit kadinya. Ayah tamu lah. Ada. Ada dia. Isukan dengan bang ayah isukan. Isukan diberi Tamu isukan. merah kan ayah tamu. Mangga. Boga buat teh koret. Pinjam duit kalah pura-pura budak. Hampir itu budak, padahal main budak. Ngomong nama can dibayar. Da mena mah kacapean mena gawena berat. Nya kumaha sih da. Ngapain, Wak? Gue takut tuh. Ulah gigi. Ngomong naon sia? Ulah heureuy jeung aing sia. Urang heureuy sia. Urang heureuy sia. Anjing. Urang heureuy sia. Ai codor. Preman kebal. Sok sa bos aing galak. Sok ngomongkeun Bos kau emang siapa? Kasi perkosa. Ngomong dek dikumakan bos. Sia anjing. Aya nanti Mang Balat kan dia. Hah? Pinjam duit. Ngomong naon Mang Balat? Ngomong naon? Pinjam duit.